Apostle Abel Katambaro wa Kiswahili Full Gospel Church nagira ngo kigenderwa cyo kubangura iminyeto no kwenda kubegesa ngo babasa gukora n'imikono yabo. Ayi nabantu kanje n'abari n'ubateka. Ekiresire nataho nteka tekeji. Abamwe bana bahindukije street kid. Kandi ubundi bari bakuru bakubintu babasa gukora. Kwakure bensi yankuremo. Asharama kuba yareba ngo ubundi nabasakosheri ko mu cya street kid. Ogu yashaba bicereza kureka kushishe sentombero by'ebiro bikuru ngo aho kuba kuberahwe abana baza kuba nibetenge bishari by'amashomero. Abantu murya nabe hanangiza abantu barahanga bene bandeba mutakarye sente mukamaraho mu manyangu bwashesha abana baza kumurwa. Abatungo kushomeswa basimente bekanseji nimbasa kubesaho abazire banje nani nkore bintu nkebyo ndikoze semikono yanje iwe kikureba ngo murumo gwazaho nukuhisa mukamechitinisa kandi waguza aho wagukora oyino kukunda tababato tunzire tubereke bintu uko mutariko basa kutandika akakora kabaho gasha kwa Aneta Tkunda.